Asia vilingi wa mauvo. Selelika mwendoni wa saa 3 cia wiyo twi wakeli wa matukwana mwai wa nyanya mwaka wa 2023 na nina wikwatio kana kiwiyo chaku kiende kwithiwa kicha kwa ila nina ukethia na no thocha ndini wa vilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti beni ambao kunengelelia mauvo ala temanengie wito ala tukumbanesie ni pamwe na so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. We do not have time to spare. Ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kuthocha Gachagua na Eugene Wamalwa kunena ni uteti wa 2027. We came here this morning to engage with the Registrar of Political Parties regarding the reservation and registration of our name, Linda Mwananchi Movement. Ateti Malinda Mwananchi kuende ya kusukumia ngwatanio kuandikithwa ta chama cha kiuteti. Ningotunga mobea na ningotungia ndongo imobea ila siungameta mwanyane na ikasukumesya kuthela kwa kiao cha usi wa enzi kuende ya kuminukililiwa enenthi maiweta takiu matethia muno. Eboke bakuwa kawa otuko bakumia yana na monza na enenthi ni maisi kawa oro no kwatikana president ya Kithitu na aimi makawa unyuani kangundo kulasimika kuinga Kithitu moyo wa kawa wa inyiva milioni 3. Vilingi wa mauvo. Sasa mwenda watambelelie ne kolio yitu ya umundi nukona ngwatanio na umwe ngalikoni ya ulei te kuende ya muvaka usakwanini wa mwaka wa 2027. Nukona ngwatanio na umwe ngalikoni ya ulei te kuende ya muvaka usakwanini wa mwaka wa 2027 kolio yitu ya umundi na nambani ya ili itatokenda imwe kana ile itatokende mu 5 netu idatuyosa mausungio maku kana mitandao ni yitu ilanga likoni ya Facebook ni Mutongo TV na ngaliko ya YouTube ni Mutongo TV/FM official. Tambelelie na vilingi walandongo ya Wiper Patriotic Front na Azimio la Umoja Party Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no muthoki se Mutongo wa DCP Rigathi Gachagua na wa DAP-K Eugene Wamalwa umbanoni umwe ula ni wakunena nisia maundu maki uteti. Kalonzo ainena ni waisi kana umbano yu wikate wa mivango ila wendesi na ndu mena isonia tayake ya kuikia vinya na kuthanda siangwatanio ino mbewa sakwani munene ula ukite. Atongo yaya ni maiki Kithito cho kuendesya numba no taithi nzikayoni cia kwithiwa na kielelo kimwe cha utongoi ula utethesya mawendi ma Kenya. Charles Kitavi ni watombanisya mauvo. Mutongoi wa kiama kia Azimio la Umoja Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wakomana na tongo yangi kiamani ki mutongoi wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na wa DAP Kenya Eugene Wamalwa vala ukwasia itambia jini ya kuwete vamotongo ikivathukanio maki kuimia umwe wa ulei na kuyumbanisi usakuwani munene wa mwaka tuendete. Our meeting this morning with brothers Rigathi Gachagua and Eugene Wamalwa was a continuation of what we started yesterday. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it and we do not have time to spare. Kavindani kau Kalonzo Musyoka ni wanyungunyika kumana na kwiki wambini kwa mujumbe wa Mukuruini John Kagusha ayasya ku ni kutumika kwa meo kwa andu amwe na kuitia angia ayasya Minister Muviani wa uiti Ande Nduale ailite kwithiwa kuvikia oyu ekitwe mbini kumana na uneni wake wa kivuthia yulu wa mbai ya kimani. With regard to the arrest of Honorable Kagucha, we are yet witnessing another episode of selective application of justice. And so we have asked our teams to stand firmly, very firmly, with Honorable Kagucha. So we want to see people like Duale, who have said a whole community is Aina's type of people. And in fact, he should have been arrested before being forced to resign. Uneni wa Kalonzo ni wakwatu ambao ni Kalimaro Nyenjes County ya Embu ni makulia nzama ya wiwanithio na umwe va Kenya NCIC
kuosea matambia onthe ala mekumya mauneni mathuku matekwekia ngaliko imwe. And in fact, no one should go scot-free. Any utterance that can cause any hurt of any Kenyan, commissions should take charge in that. Na tutaendelea kuwa kitu kimoja na tutaendelea kushirikiana kwa sababu hivyo ndivyo inafaa. Livotia vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV, Nita wa Charles Kitavi. Ukava wa kiuteti wa Linda Mwananchi unguo tongoi wa seneta wa kaunti Luvi Edwin Sifuna ni wende na usukumisia kuiandikithia hata chama chao cha kiuteti muthenyani wa umuthi maitambo kwa ofisini wa mwandikithia wa siama. Atongo ya mainena na andiki mama uvoiti na wakikalocho na mwandikithia wa siama ni maweta kana unena ni awo na mwandikithio su wezi ulu wa kulewa kwa isitwa ya Linda Mwananchi na wala makuli ya utio su otone kukunikilwa yengi weu mwaka mweu ni watumbanisia mauvo. Kundi ya kiuteti ya Linda Mwananchi umuthi ni osaitambia inene kuikithia kana ni andikithia hata chama na kuyumbanisia unyuvani munene wa 2027. Atongo imai kundi hii umuthi maitwa isi ya kikalo kimwanya na mwandikithia wa siama. Tina wa isi twayo ya Linda Mwananchi kulewa ni mwandikithia uu wa siama nundu wa kwithi wa thivuana na jingi. Ainena itina wa umbano mujumbe wa kiliombunge cha Suba ya Ithio Karoli Omondi ni waweta kana mwandikithia wa siama ni wetikila kukunikila jingi uti wake wa kulea kuandikithia chama ki na vala ukamanenga usungio bewa chumwa ki kuthela. As principals and members of Linda Mwananchi, we came here this morning to engage with the Registrar of Political Parties regarding the reservation and registration of our name, Linda Mwananchi Movement. You will recall that we had made an application for that name and we received a letter declining the registration on account of public interest. So we came to engage with the registrar on the interpretation of the law, in particular Section 8 of the Political Parties Act. We must say that the registrar received us very well and we have had very cordial and extensive discussions with him. There is no reason to refuse the registration of the name Linda Mwananchi Movement. And we have agreed that he will now review his decision and before the end of the week, he will get back to us with his final decision on the matter. Mbano wa Linda Mwananchi na mwandikithia wa siama uyuka kavindane kaa mutia wa uteti wa mwaka wa 2027 wende na ukwata mwaki. Livotia vilingi wa Mauvoo nitoa mwaka mweu. Makundi mathukumi masilikali unguwa mwavuli wa Coast Civil Society ni makulio kunikiliwa metuke kutoa yewa kudhuima nzekesia kana yumbe ni maevaki hivi ndani ya kungudhulwa kuolona imonini wa President Rigathi Gachagua. Ainena nandiki mama uvo ovisamo nene wa ikundi ya Aki Africa Rapid Response Mathias Shipeta ni wasakana monyungu nyesio mao yumetuke maenende kumakwe mutongo iwalani ni mbungeni nene Junet Mohamed na maseneta Richard Onyoka, Dan Manzo na Karungo Dhangwa alame asiambesa tasiatumikie sesoni yu ni kutumite vethiwa na kulea kuikiwa kwa udhukumi wa mbunge nene na katiba ka Kenya. Angelina Musena Mauvoo. Matongoi ni Mathias Shipeta na ulani ovisai kundini ya kukitiaki siya mwenenthi ya Ki-Afrika ni mawetikana uneni wa tongoi ani wailiteki ukunikili na uyalite kuvudhiswa ni kana kuikithia kina demokrasia nthi ya Kenya ndina vikia kuvudhwa kana kuvaluchwa. We, the Coast Civil Society organizations present here, express deep concern over recent public allegations made by National Assembly Minority Leader Junet Mohamed, alongside statements by Senator Richard Onyonka, Senator Dan Manzo, Senator Karungo Dhangwa, all of them suggesting that money exchanged hands among members of parliament during the impeachment process of former Deputy President
Rigathi Gachagua. These allegations, now firmly in the public domain, strike at the heart of Kenya's constitutional democracy and demand an urgent, independent and transparent investigation. Imawetikana ni maili itandikithia riboti kwimithia ile ya kiusese-ini kana ukunikili ula wa ilitoviki kutoeiwa. Kina Junet lazima waandike statement, watuelezee hizi allegation wanaongea publicly, kumaanisha kuwa wamedharau Wakenya wanapata services feki pale bunge. Hakuna transaction yoyote ya masuala ya kutengeza sheria, bali ni jumba la corruption. We want to see action being taken, sio tu kuzungumza katika majukwaa. Na ikiwa wale ambao wamezungumza haya yote wako na ushahidi, wapeleke kwa ODPP. Wasizungumze tu mbele ya watu watuachie sisi maneno haya. It is shameful kuona ya kwamba parliament is being influenced by money. Kavindani kauni mama kuli enethi kuyombanisia usakwani munene ukitenekana kusakwa ndongo ile itonya ukitia aki indeti kuvitukithia meyao ni kumana na mawendi mo. Na ni uchungu sana, uchungu kuona kwamba waheshimiwa wenye sisi wa Kenya tumewachagua kwenda kututetea haki zetu, hao ndo wa kwanza kuchukua hongo. Na hii iwe funzo kwa sisi wananchi. Come next year 2027 tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki, si viongozi ambao wa kwanza kuchukua hongo. Tukienda all the places tumeandikiwa say no to corruption, lakini hao ndo wa kwanza kuchukua hongo. Iwe funzo kwa Wakenya. Come next year tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki zetu. Say no to corruption. Kwa nini wao walichukua hizi pesa? Nia gani waliokuwa nayo? Na kwa nini hawa bunge hawakuwaleta pamoja wananchi na kuuliza kwamba wanamtaka Gachagua ama hawamtaki? Kwa nini wao kuchukua pesa kwa niaba yao peke yao bila ya kuhusisha jamii zile ambazo wanatoka katika maeneo bunge? Gilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Wa wodi ya Tulimani chalo mumo ni wa mienda ambai ya mukamba kukwatana kwa vamwe na kunena na wasiomwe kumuvoya na kumukwata ambao umutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiwe tangaliko ya Kenya kwanza te kumumanda nundu ni yisi ni woka sakuwa ta president wa nthi ya Kenya. Oingi chalo ni waweta kana ene nthi Kenya yonde ni mesi kana Kalonzo na ni maminite kwitikila kana Kalonzo ni we ukovo sia nthi ya Kenya ayoneka kukathia magavana ma kaunti cia Ukamba nundu wa kuungama na Kalonzo Titus Makawe na Mauvo. Ainena itina wako komana na mwika kizioni chake hati nene chalo muone wa mienda mbaya mokamba kukwata na kwa vamwe kumuboya na kumukwata mba umutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka eweta kana President Ruto na makanga make matumite nziazi onde kumumanda Kalonzo nundu ni mesini wake na makaza kuwa mwaka ni wangilile na miongwele na muonza thato aitha na ebinda ya kuthenge usumbi wa nthino ya Kenya ni bindani thi na ningwenda umukule kwanda yasionthe mbe twambe kumwia mutongo witu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mboyani. Number 2 ithionthe takamba tinene ina wasio omwe nundu wa kwithiwa andu ama UDA na alamenga kwezu ya broad based mundu ula mamanthite muno etwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu ni mamanie kana opposition team niwe meunenga ta flag bearer. Ingi chalo ni waweta kana Kalonzo ni mutongo iwe na muungamo aiweta kana baitoneka Kalonzo kulika utongo ine wa President Ruto baby ndabana enzuko cia Kalonzo ati nwendie nibekiwe nethabe mundu utalika UDA etwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka musimamo na niwithukizie undu ni unena na kubikia bau niti kuona kana kibila kicho sumbe Kalonzo nukosa. Ongi jalo ni wakathia ekalima olkalau nundu wa kusomethia Akenya aimienda mbaya ya mokamba ya ete wasiendu ni utongo wa Ruto kusiosa na maiko na kula balaba ilite kwene yonthe ni yana kwa Kalonzo andu ame utembeo ku mainengano liu mainengano molio mainengano siendu nengi sinondu nundu mali itu lakini olkalau baya bana kuniwe kura ni mana tuoni sienzia nzio ya kana miyo yoka tuose na titikanesa tikuna kura bala wailite. Ongi jalo ni waweta tongo ikuma malembe tani onthe baake na ni maende na kuthioka isione sio kumanithia ene nthi kana Kalonzo ni wo ukoba cia nthi ya Kenya hayumbula kana ona amwe matongo yela mana tu wa kambini ya Ruto ni manathamia itina wakona Kalonzo ni wo utona kuoba cia Kenya. Matiangi kwa kisi
mundu ito Asifuna kwa Western ena kina Wamalwa na Natembea, mundu Rigiji na timu ile ngeje Mount Kenya, Dr. Stephen Kube alame kosti ni kore munoni iyo Aisha Jumwa ulone dho katika UDA atazia onie Wiper nibo bena thayu na indi Senator Kio na Mwashako wa Wundanyi mana inake kuna cost yonde na onie 8 ni Kalonzo na yu ona northeastern kuya aingi meazia Kalonzo niwe mekuona ile kukomboa Kenya na ona Rift Valley aingi mo takundu kwaza kundu ta bandu beto wa Bomet na bandu beto wasingishi nicho wonie Musumbe asioka bweyo ndini bote bilingo moboku mawodini adolemani subcounty ambone county ya Makueni Titus Makau. Itina wa Musumbe William Ruto kwa dhana kana serikali nene ni kumini ya waki ya ochausi wa enzi ukilake wodini ya ngune mwingia kati ndene wa ilungu ya mweyu mwena nusu yukilungu cha muthia cha kumini ya waki ya ni chendeye itina wasioma ile ivaniwe kumini ya waki ya kuvika useni usu kwiyo mawiyo amwe maene kia kana wodini ya ngune maine na vilingi wa mauvo ni maweti kanayu vena wona ni waki ya kuthela kwa ilungu kuve na kumina mathina mandambo kana utandithia alama na kwata kavindani ka kukwama kwake ya ouwe ovo maiweta kana manaina wia kia kwithiwa ni mbua nene muthiani wa mwaka inde yumeno ndwa utania itina wa kuminiwa kwake ya kwa mbiwa Osea Kimanzi na mauvo. Kilungu kia muthia cha miongo itatu kilwaya na kuminea wagi uja enzio ni chende tina waziuma zia kuminea wagi waja uge kubika useni kwe muthenyani wa iyo mawiyo. Amwe maenenzi kuma wodini ya ngune kilio mugene cha mwingia kati mainena na vilingu wa movo ni melezia kana ja uge kwa miaka mingi kirizwe kima dhini ya maondoni mandambo kana utandithia kuinganizia na muno ibindani ya mbua na mbangazi ya kiwu yuma iweta kana kwethi waziuma iisi ya kuminea wagi wajo ibikia uzini mena wekwa dio waja uge kuthelanzini wa ilungu ekuwe kuona ikita nzi twina muvea kuona leo ndukuthiana tawende wina dalili ya kutuonia kana pena possibility ya kyao kuthela mitugi na twina wia nundu twina wia nundu wa muno mbua yoneka yukite mbua nene na nirukwaro kana tukaua elo nino twina wia kana tukathini kathina tola twathina ile binda hili twina tanu muno kuona chao kichende na nitutunga muvia kwa serikali nundu matweka nikwitha chao ki nikitusumbwite binda yasa na kikowa andu ingi kuitha tino tanu kuona chende kuije kiwikie ni tisi tino kwatwikana ni chuthela tuyithi kuthina undu twithita tuthina na thina ni wathela once and for all nikwitha kiao cha enzio yutina dalili kana akika ni tuthi kwesela yulu na ngai ya chosa ndayana muvea huyo vo enenzi ama iweta kana ethe wagi wa jaugi no wigia na kuthela wethi wa wujo kwa maundu ni mandambo kana utandithia kuma sokoni wanu kuka sokoni wangu ni kuthimo baka sokoni wa mwingi na izio ingi kilio mbunge niki ithe tutona kuthina ingi lakini yuti notani tona ni chuthela twiketha na challenges ma ikumera maila nundu nethi aibinda ya mbua andola mumire ngaliko mwingi mendete no mainetha matono safiri unetha na challenges nundu achauke usio uzwano ne utona kwisileka so maundu motani thani makwende undu baile nokwi kavindani kau maitunge ya mobya serikali nene na atongo izioni ikwa kusukumia wagi waja ugecha enzio na kila kina nguma sia kumina mathayo maenenzi aingi amuno ivindani ya mbua mungu tungianga imobya na gweni kwithia kiao kini kithete kianchenda for several years atati makokela makwetia kura nacho ende kubikaba uyu ningotunga mobya na ningotungia ndongo imobya ila siungameta mwanyane na ikasukumesya kuthela kwake yao ute na wonanio waja ugecha enzio kuthela athukumi alama ithito maithukuma wakine waja ugino nimeoteta kanani mataite kambuni ula ungamite wagi wacho meimbe wa 5 kindu kila kitonya kwithiwa na ukuno kithitoni cha kuminukilia wagi waja uge
Ngiripoti ya vilingi wa Movo kuma bacha unija enzio wa ndini ya ngune kiliombungane cha mwingia katika undine ya Kitui ozeage manze. Tuisonga na mbele kana aimi kithini chaka wa cha unyuani kuyeka ngundo ya yulu ni malasimika kutumia nziasi ya kikamba kumanda alama no yenka wa inyiva milioni 3 kithini ki mwaine modelu. Aimi ya maine na itina wakoma na vamwe kuinga kithito ni maelesea kana mena wekwatio munene kukwata usungi itina wamithena muonza kuma umunde na kithito kikwata onde alamedha meko nisi na unge yuyu watoa ewe masani mautuko. Boni Mutisia ni watu mbanisya mauvo. Mainene tina wakila ikanda kana uliwa kithito miyama wetakana itambe mayosie kwithwa mandena utalanya wasio na kawa waunangi wa masani mautuku mwa imuthelu etukwe mwe baraneza ukwata usungio kana kumanyala mangiye kawa o. Eboke bakuwa kawa otuko makunia yana na monza na enendi makomanie na mona no sio mokethi onanzia ya kumanda kawa wo na enendi ni maisi kawa oro no kwate kana presidente ya kithito na wana ne ko monde ni ma nzamele na nivetwe ikamanda kwa kithito yenda yoka na mase kithito no kithiwe kila kiuku na midne tatu kana kijithi mono ndina midna monza kawa wetwe na alam onde mana usikie ona kenda maziva onde nimekuoneka dalili siambia kuoneka na kawa woneke kana meyumelie ko umunde kwiyandu saidi wa maana na kana ngili omwe alame ukite ndina kidini ki ya imandia makanwa matila kimo wa store na malika moya kawa makunia la already nzina paki to mai makunia 3 na monza au na kite ukawa makunia 3 na monza bai kumbingi ya kawa ya kawa mungu andu azini mevuye kawa na makuwa ziano ya kikamba mawetakana imatethesia kumanyalama na twaisi ungei kwa ilungu ya mithenya monza kuma umunthe wala mainga kithito waile kawa kau alimba wapo ni na mego ngani no wozi na ukakuna chakana kawa ni kwa maiweta kana mena wikwacho munene wa ukwata usiao kana matunda makila matwaisi umunthe nala mambia ni nzama matanguni chama ni Mr. Muinde na nzama yake makilete onde abukumyo na ala asungi maibo lakini mewa mundu wonde mbo au sikendeni akinone chu wae mubango kana kawa ndiye kutewa asiombe ne mafika kana sindusi ni omati yana ne makwako maende anongela kana yiti vinda yambe kutoesa kikotaki kwitho ngingi wakawa watu wekisioni chambili ni okela kikangundu ya yulo na lama twaisi ungi na makukwate kana kwina mwekia nombe nikithio kitu cha kikamba na kamba meka utene tije tukwambia kindu kiitwa ati nundu ila ingi wojiwe mbilini na twati yu na andu nimeyumililie ala makwatite kawa na meyumilia ni twamanyie kana bandu moja kawa na ithi twitata umundi tusiekana ni tutona kukwata kawa witu aimima unywani factory kumaka ngundo kaundini ya Masaku nyene Toboni Mutisia Tumeko yangalikoni sia kangundo nywani indi tusiokelele ikulu yityo mundina nambani ili 3 kenda 5 siosa usungio nukona ngwatanio ya kana ngwatanio na umwe ngalikoni ya ulei te kwende ya muvaka usakwanini wa mwaka wa 2021 nukona ngwatanio na umwe ngalikoni ya ulei te kwende ya muvaka usakwanini wa mwaka wa 2021 tambele lianga likoni ili 3 kenda 5 be mundu kwitwa manzoni kumakalawani Asia yende yabyu bakama mwino cheruto yuba imundu utona kuwania ulei yuwa ipa no itwa iyende tauru undu wa mitwaite one time tene musine mubya muno mundu manzoni nundu wosungio wako na yuti ambako saudhumo munini ni tusiokethetie na mauvombe yangendu kathivasa Lumina
International Schools, uni waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6, na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasisi ya kompyuta maleu ondhe kwambia kwacha leu asa mwonza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwonza noti mwonza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu, mathina mamuongo, mathina mambio, mutambuko kana arthritis kunyetea, kwambatwa ni nthakame, mathina masukali, low libido, kukosa mwana, mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI, vandu watiniwe valasia, mathina maibu kana ulcers, metho maku matona andhinesa kana mekwalia, mwe waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela thingi, ute amatunu ndu thina waku ni wathela. Thina waku withela ba kwa Dr. Ndumba wa Ndumba. Nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa, yani ndawa itena mathina angi kana side effects. Kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba ba Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia weyo au tethesie kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti mwonza itatu imwe ina kenda itano itano kana noti mwonza imwe ina noti itatu itano nana kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti mwonza imwe ina nana itano mwonza ina no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls. Enda kwithiwa na uima musio wamwi mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa Nexus of Caregivers na asia imasiana ilasie mamutha memwanya va Kenya memutho chacha thini cha kubingwa walanio wa kuete vamwe asiai na siana ilasie thea wana mamutha memwanya na kutetea aki cia siana ithi chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukulu ni wa imwana wa Machakos ulawisikieta Machakos Boys ni matuku 15 mwei wa 8 mwaka huu na mweni wa ndaye ya chathiniki akethia Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti. Kwa mabombe ange kuna simu kwesila nambani ino noti mwonza ile nana imwe thandatu nana mwonza itatu kana noti mwonza imwe thandatu itano thandatu itano nana ile. Together for inclusion, together for change. Inyuonde muyathoche. Mwendoni twasiokethia vani Mutongoi TV na uyu ni vilingi wa mauvo
Minister Muvyani wa Malelu kauntini ya Makueni Engineer Peter Mumonyamai ni waende ya kuweka ila serikali ya kati kuikia mustali ni wambe kwa mya lelu munene wa kuma Mombasa kuthilovi zikaioni sia kuolanga ambanga ila sithitwe iongeleka lelu ni usukumana na kuongeleka kwa utalo wangali na inge kuola masa ilangali susithitwe ikuwa lelu ni usu ainena na andikimama uvonya maini waweta lelu ni waelete kunewa uthei wambe vamona kudhui maingi kweu kwa uliku wailu wa mateleva kutoa ngali lelu nyusu na muno mateleva mama loli Ken Mulingi ni watumbanisia mauvo. Engineer Peter Mumonyamai ni waweta mbanga selelo sithito yongeleka lelu no Mombasa Road kela muthina mbanga ile mo sithito yekia 500 miasanga lelu no muno sia kiteka kisioni vatena tosila twa mwathuko baenda serikali ya kati kuikia mustali ni wambe vata kwa lelu una kuutu kithelelo wala mile kana itatu kilaongaleko. This is one of the many accidents that we are recording every single day in this road, and we are calling upon the government to expedite dualling of the road to reduce the road carnage. Balongi kuna nyambanga ina mateleva na munuma maloli la medhitu na uteleva mudhuku angali mo tandhinu kunekiliwi manolama na ikionana nisia mama mateleva asumedhitu mena mau matemesita mametho na kisukali balowenda veki wa mvango wa mateleva kuidhwa maithi mwaingi mbiambe wa kune wa license siangali siom. One of the areas where the government has not been paying attention is on issuance and renewal of driving licenses. We are mostly required to just pay the money and your license is renewed. However, through a research that was recently concluded along Mombasa Road involving over 500 truck drivers, it was established that truck drivers have visual impairment that is not known to them. 2, over 50% of the same drivers are either suffering from hypertension or diabetes and they don't know. And we know very well the combination of all these factors, then whenever somebody is not aware, and in this particular case we are talking about a driver who is not aware of what they are ailing from, then they end up causing a preventable accident. So if the government can review the rules of issuance of licenses to ensure that every so often, say every 1 year or every 3 years or every 5 years, then drivers are exposed to medical tests targeting the 3 sectors and other sectors that might be of importance to road safety, then that will go a long way in reducing road carnage and we are going to prevent losses of lives. Mutongoi TV kuma kaunti ya Makueni, nyenito wa Mulinga. Kana Dr. Stephen Mbaya Kimweleo ulani minister wa uimi na utandithia serikali ni ya kaunti ya Kitui ni waweta kana mawona ni mamwako yumithi wondu mavani twe vala aimi ina tandithia mekwithiwa menevu swenene ya ukomana na aimi ina taalamu kuma nthisi anza kieleloni cha kukilia uimi na utandithia kaunti ya Kitui. Ainena na Mutongoi TV ofisi ni kwake ni waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui ina muvango wa kukilia ni maa kumanwa na kwithiwa kaunti suyi mwekati wa kaunti lanomo na sithi twe itekuwa mbua nesa no kenda aimi ona mbua ya uwanini withie ni makwa tangetha na vala tandithia makethia menevu so ya ukwatiania na tandithia angi na kukilia utandithia wo. Kennedy Paul ni watumbanisia mauvo. Minister wa uimi na uwithia wa indo serikali ya kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimweleo wa watakana aimi Kitui mena ivuseseo ya kukwata umanyi wa matuko na wa maundu wa uimi matuko ano ivindani serikali isuivani tekwithwa na mawona nyuma maundu ma uimi wa matuko ainene na Mutongoi TV nthini wa ofisi wake Kitui. Mbaya ni wa watakana serikali ino taye na mivango mielu kwa ilia uimi kaunti ino. Show yitu ikethila ondu yende ya kawaida na katika show yitu tukitha na demonstration farm pala tusomithia imikusu climate smart agriculture wimi wa kisasa na venela metuwa exhibitions tukitha na atandithia mekivethekani maskulu ni makoetesia nasio kusuba masome maundu ma wimi aimi ni makoka masomo bo waimi na mumo maimeke kuyamisi
ano na biashara institution of e-learning makoka moni sindile kozila masomela sia benki nisekoka siona nisindile siendesia cooperatives imakoka iditwa manenge area cooperative wala mogomone sindile meka anuma biashara nini yetu kamete tumoni andu ala metwa innovators na ma technologies kotoni ya machines na sindile imbia mundu mende no ubandiliku wa maundu technologies ethani ubandi na machine lezo tumika kavindani kaunwa watakana mena mawalanio ma mwaka huu makoneti uimi na utandithia vala waweta serikali tethoketie investors kumande cianza na atandithia meke tumi nikenda kutethecia aimi na atandithia ala angi kitui kuvamwe na NNV kwisila kweta biashara sio otondumwe na kukilia ikwati kauntini ino na nendo mutavya kana ibinda hii show expo ino idhila nene muno ikwata ni itisinduili ikwata ni itia ile tuneta investors conference na ikwata ni show ile yitu ya kawaida ngali kwa investors conference kukedhila na atandithia na aini kuma Kenya na nzisi anza alato kwenda masuve uthiwitu wa kitui ni kithi muno kina mineral mbingi ina copper kina mavia malato mavia masio kitui kitu kina sindu cia wimi baya ni wenda aimi kulika ikundini na cooperatives ni kana kutethekana kisomo na sindu cia wimi kuma kwi serikali tanzia imwe ya kumokelia kwa serikali tukule aimi maliki ikundini kathetwa materials ano imwanzuki ili ni mwethele katika ikundini wimi wandengu maliko ikundini kana idhile ona ku market ku kuta lewitu na kutangetha itu ile ni rahisi nitwende no so vile titwa sako zingumu kule tafadhali kule ke sako zino idile no usave no yesilingi manele kila mwi kada maana tatu na binda ya mbwa yangile no kobongili teitano udho wa mbeu ukwibya kana visi ilivote Mutongo TV ni vakaunti ni yake twini tawa Kennedy Uapol Sasa mwendo saa 3 siatelekanda teka miongo 3 na thanda tu muthia wa vilingi wa mauvo ni na muvia nundu wa kwithwa na itu nthini wa vilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mwene wa Muteti na yuni utia mokone ma Susan Kavili akunengelelie ukunikili wa Nzeve ni na ukethiana no thotia nthini wa kilungu ta ukunikili wa Nzeve nye nitawa Susan Kavili kauntini ya Masako muthenyani wa uni wa katatu kwikwatwa kwithwa sua uvyovu wikwatwa kwithwa katwantikili 12 kufikia 25 kauntini ya Makueni kwikwatwa kwithwa sua uvyovu wikwatwa kwithwa katwantikili 15 kufikia 31 kauntini ya Kitui kwikwatwa kwithwa sua uvyovu wikwatwa kwithwa katwantikili 13 kufikia 31 kauntini Ilufi kwikwatwa kwithwa sua uvyovu wikwatwa kwithwa katwantikili 13 kufikia 25 na muthia kauntini ya Mombasa kwikwatwa kwithwa sisivu munini masani ma Kioko sua na matu masani ma muthenya uvyovu wikwatwa kwithwa katwantikili 21 kufikia 30 muthia wa ukunikili wa Nzeve nyene tawa Susan Kavili Vanessa